I dobrodošli majstori u novi video i u drugi dio presmiješnih zakona koje postoje na svijetu. Prije početka videa, ako želite, pretplatite se na kanal i stisnite ono zvonce pored subscribe-a kako bi bili prvi u svakom mom narednom videu. A sada da krenemo. U Kini je zabranjeno spasiti osobu koja se davi, iz razloga što se na taj način mijenja sudbina utopljenika. U Koloradu je zabranjeno posuditi usisivač komšiji. U Kaliforniji je konobaru zabranjeno da mušterijama kaže ja sam glumac. Arkansas, nadam se da sam pravilno izgovorio, jer u ovoj državi zabranjeno je nepravilno izgovoriti ime ove države. Ako u Floridi ostavite slona na parking mjesto, plaćate kao da ste parkirali normalno vozilo. Havaji, svi stanovnici koji ne posjeduju vlastiti brod mogu biti kažnjeni. Massachusetts, gorile se ne smiju voziti na zadnjem sjedištu automobila. New Jersey, zabranjeno je da muškarac plete tokom sezone pecanja. New York, dok se vozite liftom ne smijete pričati, morate držati skupljene ruke i gledati ispred sebe, pa možda i ovo ima logike zbog bezbjednosti. Oklahoma, ovo je najluđe. Ne smijete uzeti griz tuđeg hamburgera. I to bi bilo to majstori u ovom videu. Ako vam se svidio, ostavite subscribe, like i obavezno kliknite ono zvonce pored subscribe-a da bi bili prvi u mom narednom videu. I do sljedećeg videoklipozapisa. Lijep pozdrav i uživajte u životu.